umwihariko n'uduhigo muri guverinoma y'u Rwanda. Guverinoma ya 2017 kugera mu 2024, guverinoma ya Edouard Ngirente. Guverinoma y'u Rwanda ni ukuvuga abagize inama y'abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bagenwa na perezida wa repubulika bibaye ngombwa. Kuri ubu muri abo bayigize batari abaminisitiri ni umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, nawe ni umwe mu bayigize. Ubusanzwe abagize guverinoma bashyirwaho kandi bagakurwaho na perezida wa repubulika abigiyemo inama na minisitiri w'intebe, ari nawe ureberera imikorere ya guverinoma umunsi ku munsi. Niyo mpamvu guverinoma usanga yitirirwa minisitiri w'intebe uyiyoboye. Iyi y'u Rwanda yo kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu 2024 wayita guverinoma ya Edouard Ngirente, ni nako turi buyite. Perezida wa repubulika we ntareberera guverinoma gusa, kuko we areberera inzego z'igihugu cyose. Guverinoma ntigira manda, ariyo mpamvu abayigize bashobora gusimburwa igihe icyo ari cyo cyose bitewe n'impamvu. Nubwo guverinoma itagira manda, ariko kuko abayigize aribo bashyira mu bikorwa gahunda ya perezida wa repubulika, manda yayo ibarirwa muri manda ya perezida wa repubulika. Ubusanzwe nk'uko amategeko abiteganya, perezida wa repubulika ajyaho binyuze mu matora. Mbere yo gutangira inshingano ze ararahira. Nyuma yo kurahira iminsi 15 ntigomba kurenga atarashyiraho minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe nawe akamufasha gushyiraho abagize guverinoma, ukuvuga abaminisitiri. Mu gihe manda ya perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame y'imyaka 7 yatangiye mu 2017 igana ku musozo, ni ibihe byo gusubiza amaso inyuma harebwa ibyayiranze. Mu byayiranze turatinda kuri guverinoma. Perezida Kagame yarahiye tariki 18 Kanama mu mwaka wa 2017, ashyiraho minisitiri w'intebe Edouard Ngirente tariki 30 Kanama mu mwaka wa 2017, kuko niwo munsi yarahiye. Tariki 31 Kanama yashyizeho abaminisitiri 20 n'abanyamabanga ba leta 11, bose hamwe bari 31 batangiranye nawe muri manda nshya yari amaze gutorerwa. Kuva iyo guverinoma igiyeho tariki 31 Kanama kugeza tariki 12 Kamena ubwo iheruka kuvugururwa, ubu igana ku musozo, yabayemo imperuka nyinshi mu bayigize, ku buryo imaze kunyuramo abaminisitiri bose hamwe 80. Muri abo 80 mu batangiranye nayo igitangira bayimazemo imyaka 7 ni abaminisitiri 3 gusa. Harimo abandi bagiye bayivamo bakayigarukamo, ariko abo 3 gusa bo bayimazemo imyaka 7. Reka turebere hamwe abo bakiyirimo n'utundi duhigo n'umwihariko wa bamwe mu bayigize kuri ubu. Ariko aha tuvuga abaminisitiri, turavuga abaminisitiri basanzwe bayoboye minisiteri zisanzwe, batarimo minisitiri w'intebe. Abaminisitiri 3 bakiyirimo batahindutse, abo ni Dr Vincent Biruta uyoboye minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu kuri iki gihe. Afite agahigo ko kuba ari muri guverinoma y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2011. Yayinjiyemo ayobora minisiteri y'uburezi asimbuye Pierre Damien wari umaze kugirwa minisitiri w'intebe. Iyo minisiteri y'uburezi yayivuyemo ayobora minisiteri y'umutungo kamere, ayivamo yinjira muri guverinoma iyi tuvuga mu 2017 agirwa minisitiri w'ibidukikije. Yavuye muri minisiteri y'ibidukikije aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ava muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ajya muri minisiteri y'umutekano mu gihugu ari yayoboye kuri ubu. Vincent Biruta si ibyo gusa, kuko agiye kumara imyaka ikabakaba muri 30, kuko ubu amaze imyaka 27 ari mu myanya y'imbere mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Iyo ni imyanya yagezemo mu 1997 ubwo yinjiraga muri guverinoma ari minisitiri w'ubuzima. Muri 1999 kugera mu 2000 yabaye minisitiri w'imirimo ya leta. Ava muri minisiteri y'imirimo ya leta twageranya na minisiteri y'ibikorwa remezo kuri ubu, aba umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho muri icyo gihe. Hagati y'umwaka wa 2003 kugera mu mwaka wa 2011 Vincent Biruta ayoboye inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena. Ayivamo yinjira muri guverinoma mu mwaka wa 2011, guverinoma akina arimo kuri iki gihe. Vincent Biruta anayoboye ishyaka ya PSD. Undi mu minisitiri umaze imyaka 7 muri guverinoma ya Edouard Ngirente ni Judith Uwizeye. Judith Uwizeye yinjiye muri guverinoma mu mwaka wa 2014 ayoboye minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo. Yari asimbuye Murekezi Anastase wari umaze kugirwa minisitiri w'intebe. Nyuma yaje kwinjira muri iyi guverinoma ya Edouard Ngirente mu mwaka wa 2017, yinjira ari minisitiri muri perezidansi ya repubulika. Kugeza ubu ni nayo kirimo. Akaba ari mu minisitiri utarigeze ahindura minisiteri ayoboye. Imyaka 7 irashize. Aka gahigo ko kuba atarigeze ahindurwa minisiteri agasangiye na Dr Bizimana Jean Damascene uyoboye minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ariko iyi ngiyi yo ni minisiteri yaje ari nshya, imaze imyaka 3 ibayeho. Undi mu minisitiri umaze imyaka 7 muri guverinoma ni Kayisire Marie Solange. Kayisire Marie Solange mu 2017 yinjiye muri guverinoma nka minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri. Yayivuyemo abaminisitiri b'ibikorwa by'ubutabazi Minema
nyuma yivamo agirwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Ni umwanya arimo kuri ubu. Hari abandi baminisitiri bafite umwihariko wo kuyivamo ariko bakongera kugaruka. Abo ni Major General Albert Murasira. Uyu yabaye minisitiri w'ingabo, ayivamo by'agahe gato, yongera kugaruka muri guverinoma agirwa minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi minema. Si we gusa kandi kuko na General James Kabarebe yayoboye minisiteri y'ingabo, nyuma yivamo aba umujyanama wa perezida mu by'igisirikare n'umutekano. Yongera kugaruka muri guverinoma ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Undi wayivuyemo akayigarukamo ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Uyu yabaye muri guverinoma ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, ayivamo ajya kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Buholande. Nyuma arongera yigarukamo ari minisitiri uyoboye minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Ni umwanya arimo kuri ubu. Undi mwihariko nawe amaze kuyobora minisiteri zinyuranye zirenze imwe. Abo ni Dr Vincent Biruta, yayoboye minisiteri y'ibidukikije kuva mu 2017 agera mu 2019, ayobora minisiteri y'ububanyi n'amahanga kuva mu 2019 agera mu 2024. Minisitiri yavuyemo ayobora minisiteri y'umutekano mu gihugu ayoboye kuri ubu. Undi ni Dr Valentine Uwamariya. Valentine Uwamariya yinjiye muri guverinoma mu mwaka wa 2020 ayoboye minisiteri y'uburezi, ayivamo mu 2023 agirwa minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Prof. Ayivamo agirwa minisitiri w'ibidukikije, minisiteri ayoboye kugeza ubu. Undi ni Dr Jean d'Arc Mujawamariya, uyoboye minisiteri y'abakozi ba leta. Imbere yo kuyobora iyi minisiteri, iyi guverinoma yagezemo mu 2019 ayoboye minisiteri y'ibidukikije. Minisiteri yavuyemo agirwa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Jean d'Arc Mujawamariya afite agahigo nawe ko kuba yarageze muri guverinoma mu mwaka wa 2004 ubwo yari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi, aza kuba minisitiri w'uburezi, anaba minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Ni guverinoma yavuyemo ajya kuyobora ishuri rikuru ry'ubumenyi rya Kigali KIST, arivamo ajya kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya, ava kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya agaruka muri guverinoma aho yahise ahabwa kuyobora minisiteri y'ibidukikije. Kuri ubu ayoboye minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo. Undi ni Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome. Yinjiye muri guverinoma ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ashinzwe ubuhinzi. Kuri ubu niwe minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Minicom. Undi ni Ambasaderi Nyirahabimana Solina. Uyu yinjiye muri guverinoma mu mwaka wa 2018 ayoboye minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Kuri ubu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera, akaba ashinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko. Undi wayoboye muri minisiteri zitandukanye ni Albert Murasira. Yinjiye muri guverinoma mu mwaka wa 2018 ayoboye minisiteri y'ingabo, ayivamo mu mwaka wa 2023, nyuma aza kugaruka muri guverinoma ayobora minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi minema. Ni kimwe na General James Kabarebe, nawe yayoboye minisiteri y'ingabo, aza kuyivamo aza kugaruka ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Kayisire Marie Solange yabaye minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri, aba minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi, aba n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Eric Rwigamba yinjiye muri guverinoma ari minisitiri ushinzwe ishoramari rya leta, nyuma aba umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Dr Uwera Claudine yinjiye muri guverinoma mu mwaka wa 2018 ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi. Iyo minisiteri yayivuyemo, kuri ubu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibidukikije. Hari abaminisitiri bafite agahigo ko kuyimaramo igihe gito. Abo ni General Patrick Nyamvumba wari minisitiri w'umutekano. Guverinoma yabayemo hagati y'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2019 ayivamo mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2020. Nta mezi 6 yayimazemo. Abari uca agahigo ko kuyimaramo igihe gito mu baminisitiri bose bayibayemo muri imyaka 7. Undi ni Janine Munyeshuri wayibayemo hagati y'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2023 ayivamo mu kwezi kwa 6 mu mwaka wa 2024. Hari minisiteri zavuyeho, izindi zishyirwaho, izindi zigira impinduka mu mazina n'inshingano. Minisiteri yagiye hari kigakurwa. Hari minisiteri y'ubutaka n'amashyamba yayobowe n'uwitwa Francine Tumushime, iyi minisiteri yavuyeho. Hari kandi na minisiteri y'ishoramari rya leta, iyi nayo yabayeho by'igihe gito ivaho, yayobowe na Eric Rwigamba. Hari kandi na minisiteri nshya, minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, minisiteri izwi nka Minubumwe. Ni minisiteri iyobowe na Dr Bizimana Jean Damascene, imaze imyaka 3 ibayeho. Mu zahinduriwe inshingano hagiyeho minisiteri ya siporo, Minisiporo, itandukanywa n'umuco byahoranye, ndetse habaho na minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi na minisiteri y'urubyiruko nayo itandukanywa n'umuco byahoranye. Hari kandi minisiteri yaciye agahigo kuyoborwa n'abaminisitiri benshi. Ntabwo ari minisiteri y'uburezi nk'uko bikunda kuvugwa,
nta n'indi muzi utekereje, ahubwo minisiteri yayobowe n'abaminisitiri benshi ni minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Migeprof. Muri iyi guverinoma ya Edouard Ngirente ni minisiteri yayobowe n'abaminisitiri batanu ari bo Honorable Sénateur Nyirasafari Esperance, Ambassadeur Nyirahabimana Solina, Professeur Bayisenge Jeannette, Dr Valentine Uwamariya na Honorable Uwimana Console. Iyo minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango nica agahigo muri minisiteri zayobowe n'abaminisitiri benshi muri iyi myaka 7 ishize. Yayobowe na minisitiri umwe ni minisiteri yo muri presidence ikiyobowe na Judith Uwizeye. Hari kandi na minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda iyobowe na Dr Bizimana Jean Damascene. Izindi zose zagize abaminisitiri barenze umwe, zigira 2, izindi 3, izindi 4. Muri izo zayobowe n'abaminisitiri 4 harimo minisiteri y'ubucuruzi n'inganda Minicom, minisiteri y'ububanyi n'amahanga Minafet, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaloc, minisiteri y'ibikorwa remezo Minefra na minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Minemo. Ngayo nguko ayo muri guverinoma ya Edouard Ngirente. Bigaragara ko guverinoma iri kugana ku musozo, twitegure guverinoma y'ubutaha. Ese muri aba ngaba bari basanzwe bayigize, ninde uzayigarukamo ninde utazayigarukamo? Hamwe n'igihe ibyo tuzabimenya. Murakoze cyane kubw'umwanya wawe. Subscribe dusubire ubutaha.